تفسير سورة النور أنبنا وني آياتنا ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye sibiri suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shahru rabiul awwal minye hijriya sankalo sabana bisuye wotanne miladi nasarau ka jate ba fulani mugani kele sankalo tanna bisuye wotani wornay ambe bako jikoroni golofula masjidi salamu kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته إلى آخر الآية. من فورا كيرو دودي كوفي كيرو منوني نمغو منكم مغو يجيني أكي من أني سير النانية أني يرى موسو نية أكوسو غالون دالا إنا بي نيوغون دانغا منكي سريا من بولا كيرو من بولا ولو فولن كوفيري ala ko lawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu akonni alaka fasamantiya tunte auka ani alaka nema nu tunte auka ayi la harajitum ala tumbawu koro wala saqqa alaykum kashiru min umurikum akako chaman tumbe gelaya auka nelaka fasamantiya laka hinate kiru munu fulen ninye ala tumbawu degu kirun na ka koro ula aka ko chama la tumba geleya auka me ala hinna masade ala fasamantiya masade nin ko sugu nin kiru ni ala ye bora ke awye ula ku ka ko no yawye wa anna allaha tawwab wa ala yatubu min abade fana ay ala ibadihi alay tubu min amade aka jonka wa in kana zalika ba'da al-halfi wal aymani al-mukhallajati har no okera ika kalili kofe kalili minye kalli girimaye komi ante mena nyogondanga kalilu na chugumi alay tubu min amade mugoma ni mugom minye haro kalli sugu deke ini alache ni tubira konnanja tubu alabika tubu mina hakim alay kodum masade fima yashrahu wa ya'muru bihi alabi fihu fenke shariyaye nabi mugonya marani minye wa fima yanha anhu ani alabi mugobbali kabo minna alay kodum masade wala donc min kiri ni aya nana kiru munun temena kulu dafanye إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم
ni min fule ninye ayatan de ninye ayata kata ni rola kata ayata ulunana amba aishatu mu'minu ba alaka je kabama no ayata unana leka kibariya de la ninye nuye galon jugu mindila kada aka galon jugu mindila la munafiqu fe kada amba aishatuka o munafiq Abdullah ibn Ubay ibn Salul de o kuntige nin galon jugu mununye abla amba aishatuka ala yere kela yaramba aishatu ye ana kan nabi nyuma ye ala ka kishi na nema be cidenka fa anjala Allah ta'ala bara'ataha shiyanatan li irdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yamba aishatu kabariya jigi qur'ana kono ka ciden farkulo ko tanga kisai sani an kado ayan nunu franfansiala amba aishatu yerebe kisai lakalanye abe Bukhari Muslimu kono ciden ka furmu samba aishatu ako ko ciden tunkera kisini nema baka ko ni ciden ba fe kata tama yoro minna ko abe kala de tige aka muso ni nyogonje ni kala benna minna ciden ni ebeta tama yoro la ciden ta te komi mba fe kata ni yoro la ni muso de kadinyen kata ayi alebe kala de tige ni kala imbenna muso minna ani ebeta ni seyna qajwatu bani mustaliqi hijra sanduruna do ba fama qajwatu almarshiya o kele de do hijra sanduruna ciden ba fe kabo kata kele yoronya aye kala tige kala imbenna amba aishatu dema amba aishatu bora kafara ciden ka sallallahu alaihi wasallam kata kele yeroina o yasoro hijabu aya jigina a farkolo be suturalendo o yasoro amba aishatu alebe nyame minka nyame tantalamande do dilalembe nyame na arabu bafo ama hawdaji munu ni hari suraga wuye ni ube tama kungo konona la ube nyame uka on ba suguye abe nyame kilige ka iba kono komiso bafo hawdaji an ba shi tuka nyame kilige ode dilalemba la mo mimbe akono itaye an ba shi tumbode ode tumba ka nyame kilige la tumbe ode kono nubata ubani o kirige ni akatanta fitini mbede ta kada nyameka nube jigi yuromi nube ambashe tu jigi be kirige ni tanta mbede ta ka jigi utaye mogo dode tumbe o kama nuba fe kawuli uba ambashe tu bedo aka nyame kirige kono tantani nkono munu be nyame kirige kibarala ibani kirige inta kadaka nuba jigi fanu ubani kirige nde jigi o ya soro amba aishatu alete fari kolo sogo tigiye parce que ni kisa be ke wakati mi aye amba aishatu soro santane fula nyola fangata la wakati puata la o wakati utamuna kan fara ciden ka tuma mi ciden ewuntilala aka keleina usagara ko bena Madina tuma mi gerla Madina la ujigina euro dola sufela la kashiye ushira euro mi amba shituko ale ulila sufela la su labanna kata makateme kele bolo beka kata ka haju dola nyamanna tuma ale ya ka haju nke nyamanna asagito ale ya bolo ke disilate o ya soro kono do dilalembe aya singa abalima muso de bola simaun ko do akanna ka yere masiri cide nyeta mayoro ina
ale ya ka haju nke nyamanna asagito aya boloka disila ta ya soro kana kolo min bala ja o tigira o ta kanna o burna o kana kolo o ba fo min jiji ajifar kana kolo do be o be dila ye mani de jifar ye dugu de abe ye mani kana kolo yi abora o dugu de la ye mani o tigera an ba shi ko ale sagina ka do nyaman kono ko abeta o de nyini o nyini ya ale minai o nyini ni ya minai wa aqbala rahatu alladhina kanu yurahilunani fahatamalu hawdaj farihaluha lal bayr tumami wuli wakati sera ka an ba shi to nyaman na mugo ma do ko ade tara nyaman na parce que divide do tumami ciden ko wolele kala ka wolele ke ko jama be ka wuli ukata ale mo wolele kan fanami munum be an kan ba shi to kan nyame kirige kibariyala ulu nana ka kirige inta ka da nyame ka ulu nyana an ba shi to ba kono de jata kono wa kana an-nisa'u jaka qifafa lam yashkhulna awatu musutun ka fege umangiri wala mu yaghshahunna laham wa yasru sughubut musuna bo wati inma yakuluna al-qatta min at-ta'am ayasru musu be dumuni fitini de du te dumuni badu o musa wati o be dumuni fitini de du te dumuni badu فلم يستنكر لقوم قفة لحودز حين رفوه وحملوه مغمون فنا يتنتفني كريجتا أفجلي يلي أولو بلو أولو فنا مو جاتمنا parce que مغو دولي دباتا مغو كلنته ni مغو كلنته de ni fem fegrere bolo ibe jatemina ke mais ni mغو damado de na fegrere bolo e nyana fanga be nonun de ka donc o de yumina ka fo kirige infegera mboro eska mugo ba kono lu fana mo jatemina uya bila nyameka amba shitu yire ko kuntu jariyatan hadisata sinni ko ya sura leye bugo tigi fitini de ko ashima jamfa santani fulani kono fa basul jamalan wa sharu uye nyame wuli kele bolo intara utalen kofe ووجرت يطدي بعد ما استمر الجيش an ba shi tuko kele bolo intalin kofe ale tumba ka kaka na kulo min fana nyini nyaman na ale yaye fajitu manajilahum walaysa biha da'i wala mujib ale nana kele bolo in ka yoro la usira yurumi wole li kelate jabili kelate o kunu nana betara an ba shi to wakati musumin do musu hakilima do amma fun ka kulo amma fun ka to nofe amma fun ka sagi amma kun ka ta nka kula ayin munke fatayammamtum manjili alladhi kuntu fihi ako ale dalen tumbe yurumi de kele bulen tumbe wakati mi atara o yoro nyini kati adai wajananitu anna liqauma sayafqidunani fayarji'una ilayya ako ale yere ya dankaniya ni mogo mwe ewa ube ale ko shege numa ale ye ube shage kanale nofe donc on a kana fo kombeta yamfe nunu kana shira do nyogon koro abado nu ye ewa shege shelike uyado ale te doro ube shage kanale nofe odi ato tara shigi akayorola فبين أنا جالسة في منزلي قلبتني عيني فنمت ko kale sigilento akayuro inna anya fula yale kenye ko ale sinugora wa kana Safwan ibn Mu'attal Sulami summa jakiwani qad rasan min wara'i al-jaysh ayasru Safwan ibn Mu'attal ni nyekiren ka seba nyuma dode ja kele bolo injigira yuro mi ja ale fana tun shira kele bolo in kofe
hadisa sarhu baga chaman ba fo ko ale fana ka bare munye ni kele bolo shira yuromi ale be to au kofe ni betara ale bena la alla ni mo min yina na femmi na ko ale bata abaw soro yoro le werela Safwan ibn Mu'attal ka bare to nyinde ale tumbe kele bolo in kofe tuma mi betara ale nana o chokola fa adilajan fa asbah inda manjili tuma ale fana wulila sula bana ale fana wulila dugu bena je wakati mi doro fajirini wakati abena amba aishatu kashirula amba aishatu sirayurumi fara sawada insani naim Safwan ibn Mu'attal na lew yorola yasro amba aishatu koni dara kaka hijabu biri ayerela ka Safwan ibn Mu'attal to kofe ayi hadamaden fima do koni dale anyabala fatani fa'arafani hina rani ako Safwan ibn Mu'attal an bashi to Safwan ibn Mu'attal na nalema tumami aya ale dale nyedro me abin milekele no ni hijabu yede ko aya ale do wa kana qad arani qabla al-hijab fasi sani hijabu ka jigi Safwan ibn Mu'attal ya ale sani hijabu majigi abado fastayqajitu bi isrizaihi hina arafani tumami Safwan ibn Mu'attal ya do ko min dalen fuleninye amba aishatu de do ako inna lillahi wa inna ilayhi raji'un aya yere sagi katana pasi masiba bele bele bare fuleninye mu'minu ba ciden ka furmuso abe muso min fe katema beka o de dalen fule kungo korona na te net kelen kana bila oka ninye masiba aye inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ko ayofo hina ana garahilatahu wastaghajitu bi istirjaihi hina rafani ambaishetu ko ale kununa ni Safwan ibn Mu'attal inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mi ayofo de ambaishetu ko de bilala ale fana tilola ale kununa kabo sino wala bora yere kalama aywa Safwan ibn Mu'attal ya kanya mebiri fa wati ala yadiha nyame brile Safwan ibn Mu'attal ya shendi nyame shenka akiwa anyefe shenka ka kodi puro hari akana tile ambashitu makaye aya kanya mebiri ka kodi ambashitu ma ka shendige nyame kini shenga puro akana wuli farakabutuha ambashitu ko aleyele na nyamenka fa antalaga yahudu bi rahilata hatta tana lijesa aye shebo ko adabuye amaso kayele ambashitu kofe amaso ale kayele nyamenka kamba ishetu yela kofe amaso amba ishetu yelele nyamenka Safwan ibn Mu'attal ye nyame nunjuru mina katamanye amba ishetu ni nyame ba kofe aye nyame nunjuru mina abe nyame nye kasamani amba ishetu ye unana oyasoro tile ganfe dire chire ni jamakulu jigina yoro dola ko be tile fana mino yoro la don Safwan ibn Mu'attal ala fule kana abake nyame sama ni amba aishatu ye fa halaka man halaka min sani ako yoro de la mo halakila munu halakila nka kola Abdullah ibn Ubay munafiqun nun ya yele abana Safwan ibn Mu'attal ani ciden ka furmuso tora kofe amu kele na toyewa nunun kono ya bede kesa munu halakiran ka kola ulu halakira wa kana alladhi tawalla kibrahu Abdullah ibn Ubay ibn Salul ningalon jugubay anunjuru tumbe mogo min bolo galo nyire famba atumbe mogo min bolo kachari wa Abdullah ibn Ubay ibn Salul ciden farkolo cinyali doro bali mode ya to ninci ka gele nindina ka gele de nimbe amba sheto nogoliteo munafangu ye ninke puru ka ciden de nogo kala maloya
كاكدا ولا غشابلو فقدمنا المدينة فاستقيتم هنا قدمنا الشهر ونالي مدينة أمباشي تكون نالي مدينة كو ألي بنانا كالو كله ألي بنانا ni koyi an ba shi tutun da foi kalamala yaro ko chaman be munu ka duru ko be mo min yire kun ka yace bo kalama unale madina an ba shi tu banana kalo kele abe banala والناس يفيدون في قول أهل الإفك ولا أشهر بشيء من ذلك أقوم مغو باكي كتغبي نينغالون جوغو إنو باكي كافوكا كباريان چري نالتي فوي كلامالا كالو كلي أتي فوي كلامالا أقوم نيني علي شكا كوني نيني علي شكا كبانالا ko ciden tun kera kisini nema baka ni ale bana lendo bana munun temena ka koro ni ale bana nendo ciden be hinna ale la chogomi ka bere chogomi ka dwa ka chogomi ko nim bana inna ciden moke ni ciden nana ale madura bana ne abafu kaifa taykum abe chogodi abe teme sino ka koro na ale banana ciden benare abe shigale kerefe abe hinnala abe kuma chaman fo men nim bana ina moke ko min kono ya le shikanna ka le sobi nim bana ina ciden de la ka hinna min kale la ka bana tola ama ke alela nim bana ina abena dura ba fo abe chogoda be teme fajalika alladhi yaribuni wala asharu bi sharri aku okoni de ne shika me masobi ko jugo fanala حتى خرجت بعد ما نهقت أقول من نكبنا الله في ردوني وخرجت معي مستهي قبل مناشه وهو متبرجنا أياسر مدينة رابو كاللادا وياسر مني كبينوية وتي أمو دلا سوكونو نيسوي وسود دمي دوناتي مغو كلين كلي بيولي Madina kene frele do tumbe dugu kofe bebeta oyoro de la katika haju ke kasagi nisu dibi donna o yasoro manyege undila sokono arabu furo kumu kono arabu furo tumbe chogomi no te nyege ndigo la kaso kono nisu donna su kora dro bebeti ka haju la nyamanna kana Madina tumbo de la wakati kene do tumbe Madina yuro majigilende ro dingama yuro de ro ni ewa dibi donate mogo kelen kere beta o yoro de la ni donaye I jigina yoro in kono mogo tiye ibe sigi ibe ke haju ke kabo ako tuma me ale bana alaka bana no yara ko ale bora ko abeta o nyama o haju ke yoro de la o bana ko ta yoro de la ko mustahibba o fana bora ale no fa ni mustahibba de tara nyogon fe ayasuru lute boni sufela ni sufelate وياسرو نيغنتي سو كونو وكا اكو تمبه كومي عربو فلو وكا كو تشوغو وكنا نتعجب بالكن في ان نتغيا في بيوتنا او وقتي كان نيغندلا وكا سو كونو كو او تمبه اولودغو وتنتا في كوكي وبي اولودغو فانطلقت انا وام مستهي كو علي تارا ويرود لو بنا كوتا يرود لا اني مستهبا وهي بنت أبي رحيم ابن عبد المنتلب ابن عبد المناف وأمها ابنة شغر ابن آمر قالت أبي بكر الصديق مستهبا من فلنية أبو بكر الصديق بانينشيني ديدو مستهي أبو بكر الصديق بانينشيني ديدو وابنها مستهب بن أساسة ابن عباد ابن عبد المنتلب الدين دي توي كم مستهي buni asasata aleni mustahib bade tara bana kutayrola faqbaltu ana wa ibnati abi urahim mustahi qibala baytihina faraqna misanina akutu mami aleni mustahib batara nyamaina katuka hajunke kusagito kanuka sokono fa asaratu mustahi fi mirtiha mustahi minye aka ewa hijabu milekira ashena kirintola tumba fe kabbi faqalat at-tayisa mistahu ako mustahi halakira yaro muso fule
nu ye kibariya do me ima iye nu ba fe ka kibariya info uba boni kodo de mustahi bakrin tone aka hijabu in kono akon mustahi halakira mustahi ibn asasata akwa halakira ayofo fakultu laha aishatu kwamba aishatu ko mustahi bama bisa ma qulti eye kuma min kunni ye kuma jugu fode tusabbina rajulan shahida badra ede chede nani min ye badri kelenke ide mustahi sebanyuma min ye badri kelenke ebe chede nani min ye badri kelenke faqalati mustahi bayre ko amba aishatu ma hannata akwai muso muso alam tasmai ma khala ma me yo mustahi bake kam min foyi kay mo me de wo bayre de nin fo amba shitu te kunta amba shitu ko o ma ja khala ako mustahi mun fonne qalat mustahi bako qalat amba shitu ko faghbaratani bi qawli ahli al-ifk ako mustahib bade borasa galon jugumi ni atigere ka danela ale de borana ye ka befonye fa ajdaditum maradan ila maradi bana min tumbe na do faralaga do faradin ka banaka falamma arjaitu ila bayti daghala ali rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallama thumma qala kayfa taykum tumama ale nana kadwa ka sokono shiden nana ale makafoli bilaka akwabe togodi fa qultu lahu an bai shi tukale ko shiden ma atajanu li an ati abawayya akoy ya laibe jendi ma bamba fe kata mbange baga fulafe qala tambai shi tuko wa ana hina yiji uridu an atayaqqana al-khabara min qibalihima akotuma me ye jenyi ni shiden fe kwa beta ka bange baga fulafe shiden ka nyamariya da makata akwa kallan yini munye kibariya minni alayya ma bafe ka to dankane da yini ulufu na fulafe abe fakata kibariya yin dankane yini abange baga fana fulafe kire sallallahu alaihi wasallam fa jana li rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajitu abawaya ako ciden ye jendi ako bashi tala ibe shi ka tai ka bange baga fulafe ibe shi ka to ufeke bashi tala ciden ye jenda ma tuna mbashi tunana bangi ba fulama fana bama faqultu li ummi aku alayku abama ya ummatahu ma yatahaddasu an-nasu bihi akumba mu ba ke kamun fure kwale na ali abama ya banyi ninka akumba mu ba kamun fo wa qalati ambashi tuko aku ale bako ayi bunayatu hawwini alayki akunde ndem muso ko no ya ireka فوالله لقل ما كانت امرأة قط ودية عند رجل يحبها ولها درائر إلا أكثرن عليها أكون دي كون غيرك والله إن كان علي موسو كدغو موسو مني أي موسو نيوما ده إيكاني إيكي كاني نيبي تشيفي إيكي فانا بيفي نيبي تشي بولو تشي من بيفي فويكا سنة موسو بكما تامان دي فويكا دي kono ya ireka muso koni de ni kanyi de ebe chefe che mimbife sina muso fana bi bolon kuma chama mbe fuyede kono ya ireka qalat amba shetu ko fa qultu subhanallah ko alayko senabi alay aw gadi haddasa an-nasu biha ko alayko yala hada mu yennin fode ja parce que tant que bayire ya do ko infora ale ya do sisa ja ko imbe sobe da la forade ako subhanallah ja mo yenni fode fa bakaytu tilka laylatan hatta asbahatu ako ale yo sube de ke kasila fo kata duguje la yurhaw li damu ale kan yaji taske kajo nyaji take kajo yerede wala aktahilu bin nawmi sinogo take kado ale nya kono yerede ale ba sinyana sinyogo yerede te do ale nya kono summa asbahtu abuki o ko fi dugu jera ale ba ke kasi qalat fa da rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyan ibn abi talib dugu jele ci de ni ali ibn abi talib wala
وأسامة بن زيد أنا أسامة بن زيد ويتشيدن كانوا بغا دين أسامة يرفنا تشيدن كانوا بغا علي يتشيدن كبالي مسروية تشيدن ينونو فلا ولا هنا استلبس الوحي tumami wahaw fana mena majigi yado nin ko sugu fana kera ala ka ko dilaleno ala bolo ala ye wahaw yere tige do wakati fana kalo kele wahaw mana nin koy kalo kele ala ye wahaw tige wahaw te jigi tumami wahaw mena wahaw te jigi tide sallallahu alaihi wasallam ay ali ibn abi talib wala ani usama tabunjeji wa yastashiruhuma fi firaqi ahlihi na be ewolu fana ka hakilina nyini yala ne kanka aishatu biladewa uben kanka munke ayin ninche fulawle qalat yambashitu ko fa amma usama bin zaid fa asara la rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi ya'lamu min bara'ati ahlihi wa billadhi ya'lamu min nafsihi lahum min al-wudd min usama bin zaid ambashitu ko usama bin zaid ko ne ale kuma ale ye koriya ke abe ciden ka furmuso aishatu ka bariya mindo ani ale ka kanu min be kata ciden na ka furmuso ma usama ta bunje da yawira fa hala usama ya rasulullah usama ko wala ka cide hum ahluka wala na'lamu illa ghaira ikam furmuso nunu ika demba yawde do ante foido uyene herate usama tayenninfo wa amma ali ibn abi talib amma ali ibn abi talib faqala ya rasulullah akwala ka cide lam yubayyiq allah alayka wan nisa'u siwaha kashiru ako cide alama koroliki ka koy muso fana kacha minte ashituye mana har ni ashito bila muso kacha alama korolika me ali ibn abi talib fana man ninke ne ashitu ka jugo yana ka kono yede ciden ka binanke dende ali ibn abi talib ciden ye kuma min fo ciden ka hinna fana ye ale fana mina ayen ninde fo ciden ka hinna koso me ama fo ne ashitu jugo yede shebo ka kuma wujura de kaddi shebo ma ama fo ni an bashiru ka hasidaye ko ciden ka bila ma fo na ka jugo yede ne abali masuru de ciden ya haklina nyini ciden ka hinna ya mina akwala makoroliki kade muso kacha minte ashitu ye وإن تشل الجارية تصدقك الخبر من أنبا شتوك يريكا دم مسهور لمن بابل مني بريرة تويه نيو كوني نينكا كوتشي مني وبو فيه قالت أنبا شتوكو فدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة تشيدني بريرة فناولي فقال تشيدنكو أي بريرة هل أرأتي من شيء ريبك من عائشة akwai yala yi fenye aisha ta kakola min bila shikawa wa qalat lahu bariratu ko cire ma wallazi basaka bil haqqi akun kalnanin masai masammin yi cini cinye ni araitu minha amran qattu aqmisuhu alaiha akun ni madalika ko shi an ba aisha tumma ninne be shaka na kashino waye aksaru min annaha nebe mindo aishatu la doro jariyatun bogo tigini fitini de do hadisatu sinni akashi wa shiu majjanfa demiseni de do tanamu ani ajini ahliha fatati dazina fatakuluhu nebe aishatu ka defo mindo werni doronde demisen fitini de do harinna abe akadumuni dilala na ba kan nyo mugu minke ka dila shinogo bese ka mina be shinogo nyembu kunna doka ba deni bese kana kanyo mugu indukata ate bwa kalama nete defo shi dola nininte akogore nto dola de faqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yawmihi fa ista'zara min abdullah ibn ubay ibn salul ado cide mulila ka jo misiri kono abdullah ibn ubay ibn salul ye komin kala abake ka ujuraira abdullah ibn salul qalat ambashitu ko فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر تشيدن ترى مصر الجماعه مسلرا تشيدن جورا منبرك اكو يا معاشر المسلمين اكو سلام الجماعه من يعذرني من رجل قد بلغني اجاه في اهلي اكو موجمن بشك نلا وسچيلا كيمي
ni aka tora sere man ka demba ya kono fa wallahi ma alimuta la ahli illa ghayra wallahi kallan ala nete fuy don ka demba ya ka ni herate wala gari jakaru rajula ma alimutu alaihi illa ghayra uye cedo fana fo ko nin ka demba ya tuhumake nto fuy do o ce fanaye ni herate safwan ibn mu'attal وما كان يدخل على أهل إلا ماي وشي مدلي كدون نيكا دمبايا كبرا ناتي نيري نوفي مدلي كشكالا أمدلي كدون نيكا دمبايا كبرا ناني نيرتي فقام سعد بن معاذ الأنصاري سعد بن معاذ وللا كجو مدينة كديرو فقال أنا أعتذرك منه يا رسول الله أقول تشيدي النبي لا وساما على كتشيدي إن كان من الأوس ضربنا ونقه بس كسار بن معاذ قبل من بين مدينة كل أوس ونيما ديا عليه وقبل كنت دويا ديا عليه أو أكو تشيدي شيء نابي أنك قبل دلا من كيلا نابي أنك قبل دلا نا دونا أمبا كنتي كبولا أمبا فقط وإن كان من غواننا الخجرجي ما ياسر تشيم بي أنك بلمن نونون دكا قبلا الخجرجي وكا قبلا فلري تنبي مدينة نا ياسر تشيم يونو كان مغودي أمرتنا ففالنا بأمرك يبانيا مريا نيانيا مريا كونك من كالامبا كالا قال تنباشتكو من كيلي فقام سعد بن عبيدة وهو سيد الخجرجي تومي سعد بن مواجه نيفو علي العوسي كان يمي سعد بن عبيدة ولي كجو خجرجي كو كان يمرو وكان رجل صالحا سنين نكوين كاكي أدفن يتشي نمده مغ نمده ولكن حملته لحميته من لا فصلي ياسرو بل ما قلب لا فصلي فنمني ده أبي هذا مدين بلا كما دو فولي لا يمان كمين فو أبي هذا مدين بلا كودو كلا يمان كاتي لا فصلي كبلا لا فصلي كرتاتا مغو ما بلا براي بإرري لا نيني مغو نمده من قبل لا فصلي ياتا فقال لسعد بن معاذ أكو سعد بن معاذ ما كجبت لا أمر الله أكو يقلون فو نكلنني عليه مسمين تسا لا تقتله نابي أنك قبل ذلك تسكا فقط ولا تقدر على قتله إتافق إتسير بس كساد بن مواجه كون نابي ولوكا قبل لو بافق من نابي قدرين كوكا قبل لا تشيدم بلونيا مره ني أكو كمين كالا وباكالا سادو إوا ابن مبيرا دمنا يرا مغو نمدو دي مي قبل لا فسلياتا أكو يقالون تيجي ni an ka kabila mogodo ita faga ite sega faga fana walau kana mina hakika wa hari na ya suru kan mogo yere da ita faga yere iyo kuma da fonni ne hari na ya suru kan mogo da ya ke ita faga yere jan ko iba foko da wani ci da nyame nya mariya ko aka iko kan kan mogo lai boke hari na be e yere kan mogo lai ita faga yere ma habatan an yuqtula ita fi kafaga faqama usayd ibn hudayr وهو ابن أمي سعد بن معاذ لو فسلم ولي سوا نينكله تمام سعد بن عبيدة ينينك كسعد بن معاذ جابي وسعد بن هدير فنا وليلا سعد بن معاذ فنا ها فننشني دين ديالي فنا فقال لسعد بن عبادة وسعد بن هدير فنا كو سعد بن عبادة ما كجبت لأمر الله أكو يقالنتك نكلني عليه مسمين تسا لا نقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين ناباك مغولا أمبا فغا نابي أونك مغولا أمبا فغا أي منافقين دي إباكي كمنافقين ديفا وسير بن هدير فنايين ينفسار بن عبيدة تما فتساور لحيان الأوس والخجرج أوا جماعة فلين يقول لا نقوم كما مسيركنا الأوس والخجرج حتى هم أن يقتتلوا فو همنا ناي كلين نيغون فاكا ولين نيغون شي ورسول الله صلى الله عليه وسلم منبري سيرين بمنبري كان فلم يجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفدهم حتى سكتوا سيرين باولا بافو اي من بلا ايا دادي ايا كدون اي من كان كدون اباكي كايو انينو في من كان كدابلا فو بيو مكو وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم تمامي جماعه بيا دادي كوماكو سيرين فنايا اماكو كسيني نما باكا قالت وبكيت يومي ذلك أم بايسي تكو كو دومبي فنا
ko ale yo dombe ke kashe tukuni la yarhamu li damu ko ale nyaji take ka joyere de wala aktahilu bin nawmi atishinu wa bawaya ya junnani anna al bukaa faliqu kabidi mbange baga fula koni nyana mene ni nye kashe obenne dusukun nchi bange baga fula yere nyana kashi benne ka dusukun ci yere qalat fa bainama huma jalisani ako fenni nyogon chale ka bange baga fula sigile indi ale aishatu fe wa ana abuki mbake ka kashi mbange baga fula sigile mbin kunna mbake kashi in astajanati alayya imratu min al ansar kinto lado madinan kaw kam musodo nana ka jenyini ne fe konka do sokonoba fa janitullah aishatu ko le jendi musoma ko akado fa jalasati muso indo na ka sigi amba aishatu kerefe tebu ke mai ashigira bake ka kashe ka faranka fa baina nahanu ala zalika kantola ije dagala alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallama summa jalasa kantola ciden nana adonnan ka ye salamu bila sigira qalati amba shetu ko wala mu yajlisi indi muddo khila ma khila akudde pikko inda minana cide maddele ka dole ka kashiga kerefe fodo wa gari labisa shaharan la yuha ilayhi fi shani shay cide ni kalo kelende ke wahaw sitena manne ka kibariyala qala tamba shetu ko fatasahada rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa aye seru kuma fulafo tasahada kurim inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nasaw kuma be kutuba min kala tumam ya sigira yoke summa qala ko fi ako amma badu akoni ninte mena ya aishatu ako aishatu fa innahu qad balagani anki kaja wa kaja kibariya sheri ma ko yenninke fa in kunti bari'atu fa sayaburi ikallahu na ya suri bari lendo ala bini bariya wa in kunti alamati bi jambi na ya suru e junubu doke fana fastaghfirullah ala ya fadli wa tubu ilayhi ikatubi ka ta'lama fa innal abuda jawfulede ija atarafa bi jambihi ni yere jawrai ka junubula wa taba itubira taballahu alayhi ala bi tubu kiyada ko cide nana shigale krefe kanifo قال تنباشتكو فلما خدا رسول صلى الله عليه وسلم قالته قلص الدم حتى ما أحس منه قطرة أكو تشيدن كان نكما فوق أبا كشيتوا أكو نياجي يرد تيغرابيو كشي يرد فنا داني وقتي دو نيكو بونينا كبونيا كشي يرد تسو أكو نياجي يرد تيغنا هاري توني كله نياجي توني كله تالي نيانا بيرد تيغرابيو tanke nini fana ya do fara koka fa qultu li abi ajibun anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko fama akon fa ciden jabinye ciden yin kuma min fo ako ale ko fama abubakar ma ciden jabinye fa qala wallahi ma adri ma aqulu li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako ale fa ko wallahi ne ta don be min fo ciden abubakar ko wallahi ne ta don be min fo ciden فقلت لأمي أم باشتك عليكم أباما أزيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كمبا شيرين جابيني فقالت أم باشتك باكو والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقول والله نتادو بمين فوشيدين قالت أم باشتك فقلت وأنا جارية حديثة السن أوه أقول ني بغتيني فتني ده نسيوم مجانفا لا أقرأ كثيرا من القرآن قرآن فنا كيرو تامنتين كنا والله من قلنني علي لقد عرفتم أنكم قد سمعتم بهذا الحديث والله قلنني علي نيا دو كما من فلنين كو أو يامي حتى استخر في أنفسكم وصدقتم به أو ينن كما يمي فو أصبترا أنو كنو آيات يتجيا فنا فلين قلت لكم إني بريئة نيني يا فاوية كوكوي ماكي والله يعلم أني بريئة ألا بعدو فنكم ماكي لا تصدقونني ماتي دانا نيني كم باري لمبي كوي ما ألا بعدو مباري لمبا ما فنا أتي دانا ولنا أترفت بأمري
nin jora kola fana wallahu ya'lamu anni minhu bari'atu tusaddiqunani ninne yinyere bara ma komma ke fana ala bado ma ninne yi njola fana ka fo hunyake ala bado komma ke fana de ne abe danna fa wallahi min kalani alai ma ajidu li wa lakum masala nitin misaliya sidon ni aula kama qala abu yusufa fuk ewa yusufa fa aye min fo aka dewnye fa sabaru jamilun wallahu almusta'an wala ma tasifuna ne koni sabali nyuman doro ala de ne deme bagay abaki ka kuma fo ala de ne deme bagay ala kuma tene boloni nintede qala tambashitu ko summa tahawwalitu tuma min yin kuma fo nyinyelema fa artajaitu ala firashi ndaran kadilanka nyinyelema kabo jamama ndaran kadilanka qala tambashitu ko wa ana wallahi a'lamu hina iz anni bari'atu ako wallahi ne bado wakati be dan kadilanka wakati mi mbado wallahi ko ne bari lendo ko nanne makoke ngodo wa anna allaha ta'ala mubarri bi bara'ati mbado fana ko ala bina ne bariya ninka bariya liye mbado ala bina okay walakin me wallahi ma kuntu adunnu an yanzila fi sani wa hayyusla akun kun ya do ala bina bariya min ne ma jigi ko wahu bina jigi ne ka kibariya la mugo go min kala fokata Allah gara wala sani kana ahqaru fi nafsi min an yatakallama Allah fi amri yutla ne koni yere ka ko tuntun ka dogombolo ko alaka qur'ana jigi alaka aya jigi ne ka kibare la min be kala nka ko ka tun ka dogon yere bolo miru tuntola ko qur'ana ko bena jigi qur'ana bena jigi ne ka kibare fo ko bena kala ntum ma miri wala parce que ko ndo lembe nyere la oyen ntum bado kuna ala bena mbari la komi sogo ala bina sogo do ira chire na kane baria me ka fo qur'ana de bina jigne ke barela ntu mo miri walakin kuntu arju ntu ba jigi an yara rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nawmi uriya yabra'uni allah biha ntu be ajigi ko ala bina sogo do ira chire na sogola kim baria mbe baria ni minye me ka fo qur'ana de bina jigi min be kala kane baria hakli tuntola قال تنباشتكم فوالله ما أرام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه كتشيد مولي أكشف يرولد ولا خرج من أهل البيت مغمغ فنبي سكن مغشما بو أحد مغشما بو حتى أنجل الله تعالى لنبيه فعلي وهو جيغا كان نبي مكة فأخذه ما كان يأخذه من البرهاي عند الوهي تشيد نوهو بناما woshi min ba mina be woshi min ke wahaw jigna ka bebe so kono mo ma bedo cide nyire ma wuli no la de wahaw jigna ka ba ke ka woshi hatta innahu la yatahaddaru minhum mislu jumu'an min al-iraq fo woshi jimbe tonni tonnaka de abe tonni tonnaka komi kono kishe woshi jimbe tonni ka bwala wa huwa fi yawmi shati min shaghil al-qawl alladhi unzila alayhi utumbe domin fana do bana domin do nene do fana a don nene fana tumbala ka nene grimande tumbala me tanki min bake ka jigi ciren ka griya bolo a wosirade o ya so be nene grimande da fana ciren wosirade nene wakati do tumami griya min tumbe ciren ka o boraka qala tambashi tuko fasurrani rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadhaku ciren keran ni sonja na cidena abake kayele fakana awwalu kalimati takallama biha ciden kuma nani kuma folo minye tumami wahawun geleyay mboraka anni sonjara ayelela akuma nani kuma folo minye anqal ciden ko abu sir ya aishatu amma allah azza wa jalla faqari bara'aki akwa aishatu inni sonja alay bariya qalati فقالت لأمي قومي إليه أمباشي تكون نكيلي علي باكو علي ما أولي كتاكيدما فقلت والله لا أقوم إليه أمباشي تكون عليكو باما والله نتولي كتاكيدما
ولا أحمد إلا الله عز وجل نتم وشتنوني على تي وهو الذي أنجل براءتي على دينك باريالي جدي وأنجل الله على آيات جدي إن الذين جاءوا بالأفك أصبة منكم الأصل لآيات كلها آيتين به فلما أنجل له حاجة في براءتي قال أبو بكر رضي الله عنه تمني آية فنجينا كباريالي لا أو بكر صديق فنكو وكان ينفق على مستهب أساسة لقرابته منه وفقره أياسر أبو بكر صديق عليه بي مستهب أساسة نفقتي فسكا بانينتيني دندو أكبر مسؤولية كما أنا كفانتنيا كما أبو بكر دي جولين تنيانا كان نفقتي من كله أبو بكر والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة أكون مستهي كلين كوفي عائشة تكون من فلنية إيريكي دادو على كافو نتن نفقتي كي كبرا ناتيجي تنبي منك يا برنا نتو فنكي يتوني إكان نكما فو عائشة توي فأنجل الله تعالى على آيات جيجي ولا يأتل أولو الفضل منكم أو ألاكو فسمنتي دونك كنكالي أولا وساعتي أن يرولي بمغمونية أن يوتا أولي القربة كو أوتا كبال مسروسو أكو بكر فنما إكان فنا كنكالي كويتين فغتيك مستفي كده يالا أوتا فعلك يا فهموا أو بكر كو والله نبا فعلك يا فهموا أو أساقرا أكو مستهما مساقرا كتيكا نفغتيما فو كتينسا أساقرا كتا نفغتيما والله لا أنزوها منه أبدا أكون ساقرا كتا مستهو كان نفغتيما انتين نفغتيم بوصالة توني أبدا قالت عائشة كو وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل جيناب بنت جهش جوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أمري كو تشيدن تنكرا أبي جيناب بنت جهش أبا أنينكا نكا كباريالا جيناب بنت جهش يتشيدن كفرموسوري أمبا يشتوك سنة موسوري وقال تشيدن بافو يا جيناب ما جاء لمتم أو أرأتي ebe mundo aishatuka kibariala iye munye aishatuka kibariala faqalat jainabu bafu ya rasulullah alaka chide ahamisha mui wa basari nabin tilu tanga nabin nyu tanga wallahi ma alimutu illa ghaira nete foido aishatuka kola ne herate de qalat aishatu ko wa hiya allati kanat تسميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو أكون نم إيوا مسلم فنا تنبي نيغون دانا تشيدن كمسولا فسمانتيوني فيونا تشيدن كولا على ديدو جينابو فاسمح الله تعالى بالوراي مي ألا يا تنغني يركولوشي شنو عائشة يرني مغمين تنبي نيغون دا ciden be nere fe katemeka tiden be nere fe katemeka uben ka ferndo ke ciden bin kanu katemeka togome ko aleni mu'min tumbo ke nyugo na ciden ka furmusola way jenabude men nin koina na kayire koloshi sababu ala ya tanga وتفقت أختها حمنة بنت جهش تهارب لها فهلكت في من هلك من أبل ما مسو من حمنة بنت جهش وكرا دي ألي دي كرا نابي كليك ألي دي بلالا جينابو نولا سينا مسو يلا نابي كليك جينابو يا هلكرا كوينا ألي يشيندو كوينا جينابو كلا فصلي كما كسرو جينابو يرما أيردو كومينا ne abalma muso halakira koina ni jenabu defale abalma muso defale donc supporteria ni de mewa ndinka mugo defa kake cinya kare na make cinya kare be kunko do soro donc balmo kisay ka surnya buhari muslimu kono parce que nyaala bala koria rube ka ko wakati usera kisay ka surnya e o yeninde me kisa min fuleni ni ala idris wure irana na kontina tola munafaqi kuntigi yera la min abdullah ibn ubay mu'minu damaro yera la minye Hassan ibn Sabit ani Mustah ibn Asasata ani Hamnata bint Jahashi ulu yerala koyina botumami Aishatu ka barili nana busanya bishegi bora nunu mu'minu munu yerala bisanya bishegi bora ulula haddul qajafi bora ulula me minye Abdullah ibn Ubay ibn Salulu haddul qajafi ma bo alela ko munna pasge haddu teseka lesenaya haddu tisika lesena ale tabe ta ke jahannaba dembe dugumare haddu tisika yesena kele fulana doni ko munna haddu ma bola parce que munafaqi fule
ni ale be ko cari ata fo da tamancira te ko nyire kise fo da ale ba ke ka munumunu de aw munu ni mu'minu ye ni ate munumunu do aw de be ko fo da tamancila mu'minu munu yera la wulu de tumbe ko fo da tamancila ko ninke rai sito ninke mais abdallah ibn ubay tunta fo da tamancila ale be koriyale de ke nunun ko ni tora ko fe ce kelen ni muso to kelen ka to ko fe ale ba fo nin to de la yo ato mu'minu munun te munumunu do wulu be do ala ka apacci fo o de yato busanya bora wulula abdullah ibn ubay tunta dafa la kanye ayire fo parce que munafiqin ale ka ko cari hari munafiqun munun be silamaw cela ko la jedro wulut bat ka ko munu de ka munu ka dade tike e min te munu do de ni e donna la doro de be tola donc ke ko ra o chogo de la wonin qisa adamina ninde aka hadisa ninde minna na bukhari muslim kono mais balma ante hadisa yorola mais fayda sino fayda chaman de ben qisala mais hadisa yorote ambe tawsir yorode la subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik